Ata-eneler sizlarga ayoy sunmuş ballarga bekar oyuncaklar gelip aldı. Bizde bunday oyuncaklarda bundan 10 tane. Bundan kukuladan 100 tavı 150 de veririz ya. Bundan 150 de verilir. Dağı bunday koreyskiy kiyim-kechaklardan 100 ta Xudo kalsa bekerle taratamiz. Bu cuma, şembe, cekşembe günü 3 gün gana bo'ladi. 3 günün içinde 3 gün emas, 1 günün içinde ele sırası alıp ketişe gereken adamlarcha. Bizde bunday rekke çıkan oyuncaklar da var. Bulardan bahsi 250 so'm. Biroq men aytgan bunday kukla deyildi. Bunday maşnadan, bu maşnadan 120 ta beket taratıladi. Yosh bolalarga, qizlarga bunday kukladan 150 ta taratıladi. Dağı qizlarga bizning özümüzden jiyanlarga bundan 100 ta bekerle taratamiz. Atayın sizler için, yosh bolalar için, buna Kamaz'ı qarasangiz, ayoy cho'ng kelbagandan men ko'tarsa kerak, biroq buna Kamaz smelo ko'taradi da qarasangiz, yosh bolalar bunday qilib o'ynasa kerak, maza qilishchi. Bulardan bahsi başka yerde Karasu Bazarında öz negiz bilesizler Karasu Bazarında 1,5 ming ya olsun 2 ming so'm satıladi. Bizde en arzanı Kırgızistan boylab en arzan 1000 so'mdan satıladi. 999 so'm bereriz zaten sizler için. Geçen gün men jiyanlarimga Karasu Bazarında bundan alayın desem bilesizler qancha so'm? 2 ming so'm deydi. Meni de ko'tarayotgan bunavi. Biroq bizde buna bas qancha so'm? 1000 so'm. 1000 so'm bo'la turgani 1000 so'm. Bunday şimdi oturup aylar turgani 1200 so'm. Bular 250 ming so'm Karasu bozorunda. Men o'zi Karasudan bo'lganim uchun bilemda senalarnicha har kuni bozordamiz. No koreyskiy kiyim-kechaklarda har qandaylari bor. Siz qalaganinizda tanlab jo'nle 100 tasini bekar olib kelsangizlar bo'ladi. Juma, shanba, jekşembe kunlari bizde buna qarab tartib qo'ysam mana o'yinchoqlarni siz qandayini izlab yurdingiz? Baldargacha qandayini izlab yurdingiz? Büyük bardık oyuncaklarda uşul жерден taup alıp ketsеңizdер болады. Жума, шембе, жексенбе күндері мына oyuncaklar бекер таратабыз. Құда қалса мынаудан 100 таны, мынаудан 150 таны, мынаудан 10 таны мен өзім абдушеле қошып берем балаларға. Дағы мынандай oyuncaklarda бар екен. Дағы мынау корейский киім-кечекті ошондай 100 тасыны бекерле алсаңыздар болады. Таңдоо ардайым сизде сразу эле ушул видеого лайк басып, эжелер, ата-энелер, силер балдар да алып кelish керек. Адресті айтпайсыңбы дегендерге адрес Эргешбай Хорозбаев дом 1 Дос Кучакта лично мен өзім таратам Құда қалса. Келсеңіздер бұйырса біз қызматтабыз. Просто келіш керек, алып кетіш керек та. Бұлардың бары мынайча айтканда ит бекерді. Бекерге де Кыргызстанда эч ким бизден арзан сата албайт. Ошондуктан лайк басып, ата-энелерге же болсо досуңарга жөнөтүп койгула. Негизги айтканда балдары бар акелерге жөнөтүп койсоңуздар сразу эле келиш керек.